Чуваш хирарыме хажа тухма бұшланыранба чыреге мериртре. Редакция ишченесембе вулагансем шавра жула перлеге омырду ергелезе паллы дуреш. Хыбар издательство Щурдин туслы ишне кереген чуваш хирарыме хажат эрнере бірре сагыр страница ба пиликпине яғын тиражпа тухсадырать. Унда ишлегенсене Тималдан Республикари журналистен союзен ердюхи Валерий Комиссаров саламлары. Наци телхибе хирарымзем валли шагынбек тиражпа күнчуды кураган кыларым расшире урухшук табуль. Хажат телхене адаландарастада шемьезене терекледес телеве малахуны пархадарлы деревал. Чигерли хажат тухма брахман Чип вырында вулаган хажада шырынза илзе вулад. Шаго бере малала тада калимзене шивичлеце ишлеме хавгаландарач. Чи шивич калемлизене журналистен союзы терлі премии барсатислары. Иртне жолгыдарды вземдырых чи сумлыне. Шемен әлгер яджилине перін телевиденин корреспондентне Алексей Енейкин абамайышынна. Вол конкурса варшы адисем телегаларымзен ярымне дратнычы. Варшы вғыдынжех хойзен ачизене үстерні вады жинзен біргі галаса кыдырдастерім. Ман візімбе тіл бұлмашқын май бүлжі. Чынақташ озаборға тілінзе гаймалла паян хигон бірінші вашинре. Пинде доғыр жыр вун биллік, вун ұлтымыр шулзінже шуралны жинзен бұрынашы. Візем тақшанақ шыр жылдан ертіні. Мінлеға візен азайлы візене үгерзе илзе халыға кыдырдасмар. Едерне районен эш ялаве хачат редакторы Лилия Петрова да эльгер применетивишне. Унын ялшинызем шинжен ширны отчергізен ярыме пиде чунлы булзадухна. Журналист сукмаге яланах тагырмар. Статья хадырленен жүхне темле көткіслар удырва далекме владиккен. Арсентий Петрович Горбунов пушкартран. Ун бапаллашрым. Пиде теленмелле паллашу бүлчі. Ебір унда кайныгун шумыр жүре. Бара унан ударе вырманда тепсер жирма урла машина байлсе гайре. Еп булгун чере юлап бүлчесе шутламан. Меншентесе сен шавдаран шумыршывать. Пирин вара хашат валли пылсы бас ячебе материал кылармалы. Вара шавын бек интереслишин бабаллашымда очерк ширсаглардым. Чуваш хирариме хачатра ишлеген земде шемьебе ажазыне воспитание барасыбе жығындарса тадыжа хомырдузе миртереші. Хальхинде керделендермеші, вутрада жунман шыврада бутман чуваш хирариме. Сирене ажырмен дума білет конкурсенде маладухны зене салымларыш. Паяна жезене ішлетермелі мардезе халдан ярашыда да бере. Ебір ветка бұрде ішлезе үсіне, ішлені бешіні аманмаст, ішлені бешін пызылмаст, пұрын макына вренет. Ажазем мен гына дума білмеші, шеже жулды ажазем торт хадірлеші, аржын ажазем кугыл бежереші, тірлеші, тілінмелі зыны үгерджіксем ярзабадеш. Кужумындех позаирдеген илемлі мұрду хызендірігінде чываш шибушне дұхынса, тәрлі чимеш, шибышулла алыш хадырлесегілне хирарымсем хушинде. Курагансен візен бұлдарулықне сцены жинде де хақламамай бұлжы. Тури, анатри тада анат енде кебейім бір-бірінден уйрылсадырать. Хирарым ехер хош ендесем екенне тірринден де баласа елме бұлад. Хидре хыюзем ярса, нухрат кенгізем ярса, Пиди шамбек климатме пулдарына везем ага. Масмака сурбан ба шибиштарына сурбан был вирялчыва жизнь. Ведерек терле игеенле бол, веде югерчикле бол. Яргыч ку манын инде болчак шежек мынагынак булат бол. Бізіне лапрат пере парзалварына жамна шкал. Яргыч терре варынже вирялчыва жизнь. Чуваш хирарымен шибужа авалыхран хальхи тараны мұрдыва худшунаган сенден кашни, хой шинже тум уйрымлығы сем шинжен галаса бачы. Хошпарисен кеби аруран арвагуш сабына. Ват кугамы шинжен юлса паянхи гуна шетне пахабарне, йох еткері. Ман ширекебе шыр шулда. Кугамай пурынны булзасын шыр вун билік шулда булмалачы. Анне вара халхи вғытра пурна чимірлер өйінже ескеден ялінже. Бұл сагырбунды ғыр шулда. Шыр екемір каялла, шак кебене мана, анне хой аржинжен баджы. Тимле тюре байдашысем, хаша чирынза илеген маттур хирарымсен пургенлі пулдарулықне пызык хак баджыш. Халхи вғытра, ялда бұрынза, вғыт тупса, шак авалхи терезене, тіп тезе, ұшта мілеттері ерешілартны зене тіп тезе, бұрны жәкертіне бұл, берін авалхи хамрын ела ергене, Шинзем кебір худ кызыкланса, шүлде жая шеклени, бұл тәленмеле пілдер шілі шерін бір мүшімірде.
Хыбар издательство «Шурджин» пушлахете редакторы Татьяна Вашуркина галанадырых, чываш хирарме хашат социалы сетсендеде, одноклассникере вун билик пинбатне, ВКонтактере вуны бин майлы вулаган. Анжах хашатра печатленне интереслі статьяна интернетра тупса вулаймастын. Апла хамрым бурны шинден жираган худ шиндейгіларма ширын зайлне дырышмала. Чываш енгіларым вали Марина Корягина, Виктор Степанов.